Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti. Alright, bara kabisa mwancho mutegereri jidega chia butokira igana 25 na istense moya bono mambe chinzani cha Afrika ya mocha. Buna botambe ne nkayimo gusikisi ya famige kosike makimoro buri Mominchori mibona tubangete bwikiranu gokumanya ali aire chinguru manasa magazeti yelitukolia rero litukolia Alhamisi TBT tariki 12 cy'umutinyi ogatano umwaka w'igiciri 2022 nche buna botambe ngoro kwa du omonya kerogo na nche no botambe egwatika ko baliga bono na nche buna botambe liga 003 Ronald Mayaka. Okay, engineer liga 001. Usisahau bana Mayaka. No. Ora tiganji kunyo legendekyo. Na kebekire in my long term memory. Please save. I'll be retrieving it. Save. But save. No, na save. Na bekire wake password. Yeah, bwana zanene, how are you doing? Niko salama nashukuru. Nashukuru Mungu. Yasa idono muya wana tuanchire naende. Tuomera tuwarero litukelira lero. Otonyoreri bagana ndelio komera nase embeo na bategereri baito ko bamanyalia mulikera sa magazeti yeri tuko lya rero. Kweli kabisa. Buna botambe umwancho mutegereri nje kabako kwa nembwa gazeti ya Taifa Leo ye litukolia Alhamisi TBT itariki 20 itariki 12 tali 20 by the way, I'm sorry. Itariki 12 unataka mwezi uishe ande bwera yolire sana by the way we ningo bwera yolire sana tariki 12 mutinyo gatano mwaka w'ikiri 2022 enchero utambo mwacho moteli sakabako kwa gazeti ya The Daily Nation itariki 12 mutinyo gatano mwaka 2022 lisukuliko rukunga Throwback Thursday TBT tupatie headline Dead hit ere nyenge sana dead hit enyenge no takana bogo nchora mariya mangana ibwango liberera lia yokire baseko ngiyo likurunyamira moyo. Anyway umugano yo by the way niko mulikira page ya kanene page ya gatano ngana kibono igakorengana na research yakoretu na engaseti yejiga yes ekoro kinga Raila Odinga kurwazimia ula umoja One Kenya na William Ruto kurwa Kenya kwanza ndio bono iga barengane tie support bono iga chikura chise kwa kubono iga bonsi ebale 42%. Igonga chikura chise kwa kubono iga monta yokubua. Monta yokubua na monta tayo iki 50+1 requirement ye katiba yense ya Kenya. Now but listen to this research, yeah? Yes. And the research yege wente ko wasiwasi Deputy President William Ruto because kolengana research ya kuruma iga gabero gotanga na gotira. But bono iga it's like Raila Odinga is growing. The Deputy President got in Nesare go sa kona kokea wechinsa. Do you remember tara kone research? Do you remember kero umuraibuense ya Kenya kwa netege ntogete muske Uhuru Kenyatta? Ata betenge ntege toka na marathon. Nakumbuka vizuri sana. No base kuitana na chira hapu bere. Onyoro monto kurumagega. Montana kogenda katingora maiga lakini abwate chinguru. Na ando abona nyoge korerenti agatigi chia uchigukorera. Ezirimbie kubuga. Anyway, bono ga igakorenga na research ente getotegerere. Yes. Orogongo rwa Pwani. Coast. Ruto gabwate 29%, Raila Odinga abwate 55% support. Coastal region. Northeastern. Ruto abwate 37%, Raila Odinga abwate 48%. Eastern. Ayazi Kalonza akorwa. Bonsi bale 40-40. Eastern. Bale ngane 40-40. Central. Adabu nonta getukwanere.
Central Province Ruto gabwate Elienkoro 60%, Raila abwate 22%. ekina kintu nakiri gukumia. Previously Ruto gabwate konye 80%. Yes, lakini omaeta abantu abange mbamanye tinga Ruto nere obwate umarufu nyinge Central Province. Of course nero obwate umarufu nyinge Central Province. Now listen to Rift Valley. Rift Valley Ruto gabwate 61, Raila 25%. Western yebwate Manyogiro Ruto gabwate 33%, Raila Odinga gabwate 48%. Yes. Nyanza Ruto 18, Raila 72. Nairobi Ruto 33%, Raila Odinga 51%. There is one thing I'm realizing. Raila Odinga usakuligeli almost each province nyinge actually we are referring to provinces chikolo kwa regions bono kolengana nobo tukiobo bokolirobo wakole tuna nation media usakuligeli timati asenale Raila Odinga bwate less 25 Astay abwate nse ya 25 Central abwate 22%. Yes. So nata kerego koromokia onye gatagete konyora 25%. Ikirumate every county ekerubwate 25% igotoli bobe. So lakini asenale ga igano Chenoje Central. Central ni ncheni mbwate ni nkororoka nere Raila Odinga nachi comment percentage. Maite campaign teracha kama my friend officially. Onye campaign teracha officially. Inkirute rata chikomentera. And don't dismiss. Bona kinko tebinga to pasa ku dismiss influence ye a president bono ikana steke rogo korokunga Uhuru Kenyatta. Yes, we know that. Yes. So which means sainse go hit ground running buya. Na ande inyoranga running metitera cho Raila Odinga yesoko chore running met ku centro. Like ludinero royo comment percentage ku 22. Anyway, mogano inora se page ya kane go ke page ya gatano actually tigankoreranie. Because kai gaba goteba se page gata onda kabere kolengana na info track. Yes. Raila Odinga November 2021 igalenge 25%. Yes. December agacha 33%. Mutinyo gatatu mwaka oyo agacha 36%. May mwaka oyo igale 42%, which means igakona gokoraki igakona gotira. Tegera Ruto November 2021 abwacha 34. December gacha 32. Bono March ande gacha 35. Bono igagale 42 May. Ere of course na mentata. Okay na. Inkolengana na info track. Kolengana na Tifa. Tifa November 2021 nkorero November 2021 Ruto gabwata 38. Yes. February abwata 38. April mwaka oyo abwata 39. Raila Odinga November 2021 abwata 23. February mwaka oyo agacha 27. Bono iga April gabwata 32. So uko na gukino kwa Raila Odinga should worry Dr. William Samuel Ruto. Mbagano iyo nso no mulikirego cyakere page ya kane mbake page ya gatano na kabira senga seti ya The Daily Nation mwacha motegere. Lakini asebono umaarufu yabogere makali. Karai wa karai. Headline ya gazeti ya Taifa Leo. Ruto kufufua BBI. Ruto kufufua BBI. Inyora William Ruto nero lenge weka against BBI. Akayekana sana. Akatebanga gebwate ganga yuko chikorosi biruge binge bigo chiko faidi abana siasa boka. Lakini bono osakuligereria omochoko gosomoroberio Kenya kwanza uiba bwatoka gochia register political parties. Bono go bwate genga yuko chikorosi nande kerukia prime minister. Yes. Keliko nyago kana maite siasa je na tabetega ki mugavana naro yamona na muheshimu sana mugavana wa county ya Uasin Gishu igago tebanga usiweke siasa kwa ro Jackson Mandago because Kenya kwanza na ile gotebanga ki au angwana wengine mbali bako chikorosie birogo be serikali bono igendu yane ndaye totegerere nategerere kolengana ne deputy president Daktari William Ruto oyugo chikurukia bendera ya bwa Kenya kwanza boigoro muraibwe kama kia UDA igo hago chikobokia BBI nyuma yoko yekana ngakia chikobokia korosi balekero ukimu waziri omonene baye Musalia Mudavadi. Yes. Emere moyo mu waziri omonene number 1 igago chikotenera wizara chionsi
mense ya Kenya. Number 2 igago chikurigirira nga eserikali ngoikiraniere chi project chiae ena mbende oika chikurigirira wizara yeyobochenu yani wizara ye yobolendi bwaime yes naende oika achikurigirira nga ki emiswada yonsi ye serikali ego chikoba egokora emirimo at the same time oika achikurigirira project che serikali boronge nga chikiraniwe bono babaganire baire Musalia Mudavadi nero go jigotwara ekema kia ANC I don't mean Musalia Mudavadi ngane ekema kia ANC na bara amwe wana bachoro ibagochora achikomo prime minister bamoire a ministry ya interior ekema kia ANC for Kenya obo speaker we bunge bamoire achiko majority leader as a national assembly yes a produce yani kiame kike produce speaker ke produce leader of national assembly majority tuna kumeti omo governor bwe county ya Kilifi Amazon King ne kiama kia ya pa igae tuwe obo speaker bwe senate kiama kia maendeleo chap kia ye Alfred Mtumo governor bwe county ya Machakos egento gyo kabaranyore nobo waziri ntora manyagwizara kibara chikoyo takete bonongo tebiga insiasa by the way insiasa lakini ili swali yana otara kuona nataka polisi ili swali ga pana maendeleo chap bahabere cleared kwa azimio la umoja wa Kenya ekoti yakane tenga maendeleo chap te konyara kwa azimio within this time yes lakini koti ya monyogiro noro bado sana and by the way bona abantu balikonya bakubuli chikuranze ya maendeleo chap yes batantanire because umurayi obo wakire Kenya kwanza konye barazimio yes babegete kine kina kira tegera now listen to me you remember kero BBI ebwatetense kabisa no na yes nakumbote baga inganje me anetindi convinced nga Dr. William Samuel Ruto gako jepinge kati kurende BBI ye kene you remember what it was ironical ena tebetega yani nabatu atebetenga umungwano ya ikosi kama kuna mtu anaomba imeayete yani, nere igaigwetete lakini asenge engineer umaarufu ya ena yetagete ya kisiasa goikae pinge lakini yale goita nere acha kokonya you remember tokote baba sana sasa ishaonekana hapa ataenda kuifufua formula yue nere ora moto rumo ajo motera no rasepechi ya kamere roraire kabisa gazeti ya Taifa Leo ya timukabo motera moja motera ronyole gai again tonkire na roje na by the way yes munyakero go kya makia UDA just Johnston Mutama yes now it's funny because Johnston Mutama between 2013 na 2017 gale ngoma senator Machakos yes Alfred Mutua Karumo governor right bagasi sana no nyondo bakurwana baka fiscally sana paka 2017 Mutama gade atini ko oli senator waumera ni moine bono igoro Mutama kamanya goteba ika maendeleo chap ya achira njira mondo into ko campaign nere platform mwema Nagikereze mbwata news moine nagiria bomboji omuntu igendo ranyorera saba na siasa nabwathiri Johnston Mutama ngutwara robo bomboji tari kweba gendo rais tari kwabera yani na ndari muntu kwabera rais yes nagitaka goteba tari muntu kwabera rais anyway mwacho motera abayo romotera zepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo mwana nolege go mwacho motera lingana kibona sepechi ya kabiri ga chisukuru kira chigutwara junior secondary schools ase chisukuru chie secondary na boy go chisukuru che primary nchi chikorosi kuchitware wing ya junior secondary school mwana no rase peji ya kabiri epeji ya gatatu Dudus chi company jobo elibwa mangana ya watoletera matangazo ya telecommunications ya waleta matangazo kwanera Safaricom kwanera Airtel Kenya kwanera Telcom Kenya bono igakolengana nelichi koliko rukunga Kenya Information and Communications Regulations yes 2022 bono igamba bweneti ne batura register ini ya omba bweneti bakulimelie oikababe kama tangazo iba bweneti babekeli tangazo either se radio either se TV either se gazeti usibako tumereji message bakotebinga nkoko di register tore kwikira talikigete register gosonya tokonya kwa register ini ya yenga kie yeli niwe usibako liki physically
Ende hiyo na kukosa Kenya ngangoli vitore jiraidi. Nini? Hakuna. Mugano ino uraire page ya gazeti gazeti ya The Ase page ya kabere boge gazeti ya Taifa Leo ni watoro votinga ki omo deputy president wense ya Kenya Daktari William Ruto gereire kubwatekana neki nakeria bekire tu n'abarwanire bari ba mau inga achiko abutwe merimo arusi wabisi lakini batebire kubwate ko gwetera umwakili oye batebire nga kineki ngebwati bolito kuno gukorere koti chingaki kirusho inje actually yago saba kerusi because ke magari no rasebeje kubina gatatu bakatonga deputy president Ruto fights removal from office kwa umwakili oye Mutuma getugute kuroro yakurukunga Elias Mutuma. Yes. At the same time asepeche gatatu gazeti ya Taifa Leo roboti ndole gaiga buna bono murai weke magia ODM uyo boigo guchikwiruke bendera yo mabwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga bono acha akiri gukendia maberera mwete obombo chumbole bwataka kuyoka sobo mobwa Azimio la Umoja wa Kenya asekeria gotebanga onye buna bono KISII county gotebali ngo ODM ne bwate chinguru sana ngakukani byama binde mbabase kubolia ODM yokeboli lakini bono bakumubulira swaliga na kitoko gwagireko koigora aliko goikansa kwa tubutora magoro lakini remember itaria decision ya Ebuna Raila Odinga ine decision ya Azimio la Umoja wa Kenya bwate bake kazo ejiero munyakero gare president Uhuru na kie kibago kana bono na kie kibago ni kera Raila Odinga but Raila Odinga told them bake 6 piece it means onye KISII county onye mogo choromo MCA ODM choromo women rep ODM choromo senate ODM omugavana ODM na Raila Odinga mune president chora ODM. Of course that makes sense. Region inchiro rokia makende getaire. Let's be sincere. Lakini abande mbali ko bolire ndi swaliga bono inje na achire na upayane asumo bwekano ngoko ande Raila Odinga igora ali nje naye ngeto koboko togo ndiga nsanta kwali fine no problem lakini ni ngoti gota kwali no ire togo tiganteme the matrix ne linga ki mbata ketiba ngego siarira chikuraiga omontairo talinse Azimio. I think that is the argument. Yes, of course, but Osakoliri Azimio is made up of 26 political parties. Yes. However small they will be chinde. Lakini nabarabu matemba bwatekerenga nabarabu yokwagachi vyama vyabo. Obakani bono batebeka kitokire sa ODM yakeru. They will not make sense. And therefore, yes, igonkumu inyora yati Rais wa pili wa taifa letu tukufu Rais Daniel Toroitich Arap Moi, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, igatebetenga vyama vingi vitaleta ukabila nchini Kenya. Ni kweli. Na siasa mbaya, maisha mbaya. Muganonorege gasepe cha gatano gatatu aseke umbekia aba bishop bige kanisa yige Catholic wachire yamo na gotebaga nga ebyombo byoboralia na balikiba magana mayabo bente ko report y'ebintu byekene kurwa saborwanelia bibirgo aho byage siasa batali koege kagochia sensemende onsi. In fact mo bishop nare by the way ochakire ko very vocal Anthony Muheria Koronyeri, and I think mo bishop woyo is going to be, trust you me, ngochiare ko babuna ndingi mwana nzeki lakini omongaini mungaini sana ino maso mukwano no nekera gutinda gukwana ekera linga matanga kibaki my friend njira ari ko bange bantu bari gukwana ako ko ari ikona ndo kwa machiko. And for the first time, trust you me, with all due respect ya bishop bande baberero asikirogeke, for the first time kanisa ya Catholic yangere ko bavoko, yes, inyora ndingi mwana nzeki gale gukwana, you know, a voice ya yaba respected. Yes, igabo litino nenzi kanisa jinde nga chikanisa jinde nchire cha kire ko ruwe soft ground gochia saba na siasa kete bakuriye kerogeke nene kibura ibwense na kobanga ba wanchireria ngegene kanisa tigete nene tuale ngegena segentekemo no nyamura yonde bwensi gosikwa ngobwatiere ngakikwebeka. Thank you wakorire mugano inora sebeje gatano gatatu. Yes, epeji yakane ga igani bwatoro body by the way familia ya mone birerere nyuma yo mwana obogosirira imeyense ya Saudi Arabia atogeta se nyomba gakwete bono batakire 1.2 million bamanya koleto mubiro ikuru Saudi Arabia bayo iki Kenya mbali nabo bamanya koli gichibese cyo kubanga matanga yo mwana yobo. Roboto rase peche ya kane gazeti ya Taifa Leo bintu bibia Saudi Arabia bya chabika bikandosia lakini rende ko giye ikire koba, but let me tell you serikali tigeswana nebinte bya konya nyabanta ndatebe serikali teri na acha na bakenya bakolega as Middle East because we have ministry foreign affairs. Yes, into wato mu ambassador uso mu high commission o Kenya ense kurukunga Saudi Arabia
Toma kunga abana baitu bangetirwe bandi bakuro emibere tangiro. The government of Kenya cannot even issue a statement. Ige ntongero kwa kwande Kenya nebwate ambassador Saudi Arabia. Yes. Kenya gatwale ambassador Saudi Arabia. Exactly. Nelinda bwate mashiri yaneganga. Yani abana bako kwemenyogire yekegenderete robot rutari kuruno na embassy ya Kenya. No nyene serikali yense ya Kenya tabwate chana linga gukonyora so kolega asingochere rule na bo gwake nambeye gusina boko minyokocho so ambassador kaigura ni ase obisi ambassador oira ni guseino. Sometimes nabongo sinyugo nko fail kumanya tindi kumanya buyemeremo ya serikali na bora ntebi mirimo ya serikali nere lakini ago tebelinga serikali ya segente kikia Middle East teli na acha na bakenya bakolega sio because let me ask you nko aroche gaga mutandao Facebook omwana oyo my friend ngo mudosi oyo ariko mukorere gasi ngo musiarira macha go samba ayetari nyagitari tabwati best yugure na Kenya abakenya bakangia kumuchangira imagine ndige news ye yuto konte binga serikali tero news ye with the intelligence ndige ntonke mona acha koteba essence me ye magana Saudi Arabia no etari Saudi Arabia yoka Middle East United Arab Emirates countries the Middle East countries serikali nyitete abakenya bagende nsigete tigekane sieke yes mbako bachi chitika wakatae na hiyo story ishi nechi passport kobua onye na ndite yobe komo choko onye kugwanjiri kogenda nsenye Dubai for example onye kugwanjiri kogenda tige serikali etware procedure ogwetera kwa manyang'ari soko enda security ya were buya serikali yense ya Kenya ya nikumanya serikali manyetenga muntu gete kibande kiaye neke gale nyomba gete munyene gakurukuga aise kubura enambe egwa kukuchiga but so kenda ga igo bisi ye guruge ga passport musongo ga igo rabane njira barobere to boneka kubwata passport bagenda Middle East konyole passport ya ombu ya kuyetumeka kuchia nani batake bakora ruwe endo ngere tu agachira kero to kwenda college tole chi fresha okokora rukaria guide choice orientation igete kuchimoini into bune bi oro motiro rasepe chia kanega igoro ekiombe gya IBC buna kia bekirwe break ase lichi kolirialia third gender rule batabe na lirigereriwe asenchera yobo ikena baranga kibyo birogo bigo chikoba kera bangina mbatake na barabo gotwara omwese bwo kwana gaiga at the same time robot no arugo kumisana by the way omoivoli ime iyo muchibwele Eldoret account ya Uasin Gishu asomo governor Jackson Mandago omoivoli by the way ajita katina seke gambira kero mwana ya gukumerwa agateba kumuranche omwana yo mukumire amenyejera bakana kule bumanya kumubwato ekiyagera na boku mubwato komuranje gaki omona chebina iko nago saba azamazikania manene omwana oyo mosibe pakekera nagura matangale momo bwato kiriro bumanya kumubwato ekiaro tobulirio morembe nerebweka tubwate igagutu ikora nando moku mubwato gakorwa ichawo cha gukora njira eri Mogado ibende no rasemeje kumira kale jamani enaza kama kana ruara but imagine kero cha very serious yoma kerego cha goikero muibuli yago kwana igo muibuli kera uko bwato kendu kuyane igombo bebire ndensete kuguchira bia igombo bebire mugano no legega sepeji ya 12 ngana kiombe kiligia choletwe amona bo mawazimio la umoja wa Kenya ego chiko konya Raila Odinga go choro mu running mate itikulia ronko bwato kabaroro bote wa Dr. No wekesa nero mwenye kerugo bwe ekiombe ekyo keso mungwana limete no mungwana nero mutenengu sana by the way he used to be a cabinet mu minister miaka mungwana mato katalire ndege na bwate ndege na kutalira a rich man the way you bete minister ndoki ya moi that is a very rich man exactly ase intelligence yako tebanga egukwanekanga marieta yata tobata gete kwena na guchia Raila Odinga elimo nelia Kalonzo Musyoka elinde nelia Peter Kenneth nelinde nelia Martha Karua ngwete bimonyo ebimonyo gite bikonya gukwana gitinda biburu ana danga Sabina Chege anyway wacha tusubiri ni short wacha tusubiri tuone magana ino rase page 12 senga seti ya The Nation at the same time ngacherenda kwa nilidhelimo Kalonzo Musyoka tingo muyebazi siasa ya Kenya tingo muyebazi siasa ya Kenya Stephen Kalonzo Musyoka no muntu nalente bazi siasa ya Kenya muroke Josh Mangi kwasuka Edaira daka Ngadika amubekira second Ngadika Ngadinga within a short period of time momo imana yuko momo mabonyongo kwana mabunge bade mabunge kitutu jaje sawa danga
agacharuka kurwa agacharuka moino agacharuka bona sacharuka tu jitimai ate tuira de vaga agacharuka kujia ataraji kuguna agwa bosacharuka kujia lakini ogocharuka utaragunze mwira ndi gwacharukira. Very serious. Anyway, asipeche katika gazeti ya Taifa Leo mwanjo mategereri roboti ndoronga Raila Odinga na Daktari William Ruto bare ngane maberera onye chikurangu akuchiale ngerero yonga ntware gutwara mubui na ondeta yori goika 50+1 korengana lichiko mwana olege gasepeche 13 na kiyoba mubwazimio lo moja bono bwa imukirire gorona kongea gochia ko neutralize chinsemo chiriase Kingi Amazon Kingi na Alfred Mutua banganya tekurwa yamaga ya Raila Odinga by the way nigawate sabari ya matukana sarugongorori rwa pwani. Yes. Karakwane Kilifi, it was very emotional by the way. Ende gachi tebono aze kenyoro imegerikia ye Kingi Amazon Cheva King. Ende asako teba mutangasire tekara ko mu introduce into politics. Akakuwa na very emotional speech. Siasa ni siasa bwana. Akama kutebanga alinipiga mateke ya kunda. Akawaomba wakazi wa Kilifi wampige teke ya kisiasa lakini. Anyway magana ino rase page ya 13 sengazeti ya The Nation mwancho mutegereri. Asepeche katana gatatu ga gazeti ya Taifa Leo ne bwato roboti ngakiumura ibwenze ya Tanzania omusubati mama Samia Suluhu Hassan bono airanirio bwa matobu yagatiyense ya Tanzania neri ya Uganda nyuma yo obwa matobu gosarekekera rengo omurai John Pombe Magufuli omaye no bwa Kenya. She's an expert asamangana foreign policy. Afanye kazi. Ende otakire kuorokia nga abasubati nabo bakora imirimo. Yeah. Takire kuorokia ento kenga boneki. Which is a very good example exactly. Abasubati abanga. Mugano rasepeche 12 page 24 ngana kibona giminano gitindikira chikoena kigwase county ya Nakuru gati ya mugavana Obono Likinyanjui amono mo senator we county Yususan Kihika. Boge bintu binge bitangasira katika engazeti yega ya The Nation mbapure kireta mangana na kia bantu bangire gutumeka chichuma korosi ya ebirama bye chinyomba batari gutumeka chibao chichuma chia steel katika tiga igabo igomba muri kireta mangana ye expressway yali yarosi gume mu cyo Nairobi timeti gusino bwate kende gustorigelia yare kuro chinse mo chichinse chisiko okay ndo chega igabo na butambeli tukuri Alhamisi gochakire pechi ya 13 wekepechi 15 na kabere amangana yege swali na kwaneira sabana bali serious kurigereria nindo che alabini wala kina bitugi matundura lakini mukona nale gai hoyo mo by the way okwanete genteke mo gaiga to baise kwobwa gotema ekiagera gukwobwa gotema oinoro muchakano bwokogwa. Thank you. Na code mugano nura sepeche 34 gaiganga na ki ligolirie chinguru cyo murero rigande tuna commenta naro che bagotebanga chigas ncherera giriwe chikomenta magoli by the way. Yes. Mutungi yo 6 kg gora chikomenta for almost 300 shillings naende. Siseme kitu. Niliona hiyo taarifa jana. Mbamole kariteke kama ngana biashara na utangase bintu binde au na vego bichorist meti go second nkororoti gatwenda sigo solita gasori gicho solita abana bagosori gaiga omusubati manyakaine buna Bitok Sharon Bitok leterete Kenya gold ase oboni njoke bulibwe chimbero chichi mita elibwe ya mochi misano. Yes. At the same time kocha timu ya Liverpool na babu ateke baruga kongu sana. Yes. Kero Liverpool bara chikomera na Chelsea aseke minano keligia FA nyora Liverpool mba yikole timu ya Aston Villa chigo libera seyamo aseke minano keligia English Premier League. Timu ya Tottenham Hotspur ngomera na bale na Arsenal itikulia rero chakira chinse satone itaike merongene na isano si kiminano kia English Premier League na boigo omanyala muni yacho kibwe chimbero chie chimite mia yamo na chie kumera na mono muni yacho kionde ukorokunga black kero bao chakwenda sama sindano a Ostrava asajide kabire tobugate waje tuende kwa dondo tafadhali tuingie kwa lede ngoko boli swali. Yes. Nkuire gati ya Kamandio Kitui na Kiambu mjini yote kitoka enda dondo lero karangira Kiambu Kiambu mateno ye president yeguru Kiambu ndete kumanyangi kia vere Kiambu town. Yes. By the way ime ya Kiambu town omungwaro yo munanyu omete abwatu mukungu bonsi ngokora bale mirimo lakini omongina gosomurugi bo mungwano yo
agachaka kwe murungania somo gako enga emere mongo kora ne menge marango genda na kora kiango ebinte byando siri nyomba emenyogiro ne menge otare kondigerio mokori emere mankonya ungwaro lyo kumuboliga igoro mokori emere mutaete na arosire kasi yando siri yabeire nyinge okay mongwaro lya kamotebi sawa akagenda akaligia kanyaruka okay diante bo munyaruka ngakaligia omusacha gatotebi gware tumukomo mokori emeremo yes. Musacha bona yes bona kubwatira yes actually umungwano nanyomete mbali no murugi oye umurugi oyo raramikire gasi ya mwere nyinge because boss kwenda bale gasi yes na hata getomo mokori emeremo musacha onyomba yes musacha chiro ligiri munyaruka oretire nyomba amokonyere ndi gasa amokonye emeremo ote mokori emeremo ibona sawa I hope it's not what I'm in my what happened tiana mereli idanjo asisime omusubati yoletwa a maid igakoregas 1 week mukomo ngwanoria agacha kagunduanga obuamate mboro obubwanchani gati maid no musacho bwa developiri obuto tamanya gusembwa jage to obwa kera barare to muntu barenge menyogiro to kunyara yes what happened omusubati ulibona gatema koligie mbinu na ande yokwenda so musacho ya motebinga ki bono tinta gitimenyogire ye omoise ko tigarwa musacho limetengia motedi upende usipende ukatae usikatae etwe mbura gosomo gasocho motili meidi etri kurwa nayo raso akia nani telling your wife oh no meidi etri kurwa kera ngwanga kirite kerere aichando je mirimo ya embiere jena bwate magana nayo gwatetu no mufanyikazi yotagete Ora no mufanyikazi ora no ara onye kwara sirega soka bora mutike temanyi ningo muzwati na sogete sogeti yagwale teke motoru wata abasubati bantegerete bono igabanyomire barasi cyuyo bametera abasacha babo babwate chi house girl ndio to basa kutigire house girl yes responsibilities chions pia senyumba paki kirenga nero gosavu musacha na ekoro paka none kada bantu bakora geremeza nero de maete musacha na bara tate bie made nganga maja namanye tekera asina kubeka jire chinganyini Roje. Aya, abaote bimo kungu aki ngairia maja. Nero magote bie ose we nani. Maja hiyo. Eda maja hiyo. Made ni made bine gosavu manye tikerere me moredali. Before you know it. Kuri kore dondo na ega tukumureke. Kunginyolinga ogweteli kwa katamba. Bwana. Let me tell you, men are easily moved by acts of service. That's very true. Services bakonyora, they are easily moved. Yes. Ayeboli ngeko era basacha bamete nyomba cyo kwegoke. One of the reasons, by the way, is service. Because nabora ende muawo wendagera as if you are a prisoner, as if you were trespass. Kwa wendagera na nebinto anyway. Menyogiro nere menge. Maya kwenda soko sabendagera kwa abaswati with the due respect. Abaswati tema ko treat abasacha baino buya na abasacha twara masikani. If you treat your man as a king, yes, he will treat you as a queen. Exactly. Ushamaliza. Nyore gazeti ya Taifa Leo wema yeyo manayanda manga sinchira yo wikira no moncho motegereri. At the same time, nabogo tubugati ya mitandao yaito ya social media, ensemeli ya Facebook KISII FM 94.1 na watu walenge live, ensemeli ya YouTube KISII FM 94.1, like, share, subscribe, elinde ogendrego tubugati kera litu kikere mirobeli yego ja live. Nyorenga seti ya The Daily Nation bwe mwanyamanga mulekera se elitukolia rero mwancho motegereri. Litukolia throwback Thursday. Ala miss. Yatorwa. Diadokole. Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti korwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM
imanye ariro borito asa magazeti korwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti korwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM.